clear tu te chi bai ule tuntum video hian Congress President thanna nei tur chungchang le Rajasthan Congress Party chung ko buaina kan clear howang Indian National Congress Party tia kan riat lar le kan soi thin hi Sangkhajariat somriat panga adin ni in India Rama political party kan nei te zinga ha upa berani a British opna laka changa India kan zalenin Congress Party hian sarkar na changin kumsom thumzet ro an rel chhun zom charchara ahnua party dangtenen sarkar na in siam chok le in voin thleng hian ava in Congress Party in kumsom nga pali chung zet India Rama ro an rel to chung kumsom nga pali chung chuan Sangkhajakwa somruk pali le somruk paruk inkara Lal Bahadur Shastri Sangkhajakwa somkwa pakhat le somkwa paruk inkara PV Narasimha Rao le Sangni pali le Sangni som pali inkara Dr. Manmohan Singh ten Prime Minister Thuthleng an lua ti lo chu Puneru le atu le fa te Gandhi chung kwa tia kan soi thin te charchar hian Prime Minister Thuthleng an lua tin midangin Prime Minister Thuthleng an lua ve chung po hian atamzo ka chuan party chunga Gandhi chung kwa le an mani ngai sanga thlop tlat tu ten ro an rel tlang pui awangin Gandhi chung ka du dan lo chuan thil lian tham engma an tingai lo ni in na hmu thei chutiang taka chung ko pakhatin political party chuang chung le sarkar malak na kong sang sanga thu an nei lutuk chu party dang ten an soi selin Congress beina nan hmang fowa Mase chuti chungpo chuan Gandhi chung ka thu lo chuan Congress Party hian kalngai na hre chuang lo ni berin na lang Sonia Gandhi kumsom ni zet party president ani hnuin kumsang ni som pasaria afapa Rahul Gandhi ana choka Mase kumni hnuwa sang ni som pakwa general election nan chet chiat ema wangin Rahul hian ama mo phurna anga in president ani na tangin abanga anu Sonia Gandhi ko wa vek party president ni na chu atlalet le hemi hnu hian rampuma Congress in mason zaire lovin an hnung tol deuh zok ni te ina hriat theia state sang-sanga Congress leader hlun tak tak then khatin Congress an chu asana kumin sang ni som ni pahni kumtira Punjab pa sarkar na an hlo hnu phei chuan Rajasthan le Chhattisgarh chau sarkar na an nei to chutianga party president po nei mu mal lova Sonia Gandhi chunga lo thei lova hatlak reng awang le mun sang-sanga leader lian tak tak ten party an chu asan tak zuta wang chuan president mu mal nei an mamo a ti chuan tun thakalta September ni somni pahni khan Congress president tur thlanna October ni som pasaria nei ani tur thu official apuan ani ta ani sangni som pakwa president ani na tanga bang ta Rahul Gandhi le tuna lo thei lova president ni mek anu kumsom sari pangami Sonia Gandhi te hian president tur thlanna a chu ve an tum lo thu an soi ve ve a Rahula farnu Priyanka Gandhi in atum lo bok chutiang ani ta ka chuan Gandhi chung ko po na mi tu emo Congress president ani don ta ti na ni a Sonia le Rahul tenu fa hian Rajasthan chief minister Congress roi tu hlun ni bok Ashok Gehlota Congress Party President atan hian an otle chuti lain Gehlot hian mani in sit mel takin Rahul chu president ni jok tura adu thu asoya Mase Rahul atenu fa in an nor na sat deuh ta ka wangin Gehlot hian a hnial reng du tabik lo Gandhi chung kolam hian president ni antum to lo na in Congress Party mel lan na ber ero an lani chun zom zel lo thei lova Sangni somni pali general election lo om tur clearin program enge mopo an buat sai chove mek zel chumiatana an program lian le poimo tak ni tur chuan Rahul Gandhi an September ni riada tangkhan Bharat Joro Yatra kalpuin India chimto patanga marto phrut chuak tur kongzo a huai hota he kongzo program Bharat Joro Yatra ti hi India suikhom kongzo ti na ni in India chimtop Kerala tanga martop Kashmir thleng rut chuak tura ruwa man ani he India suikhom kongzo hi Kerala kalpui ani lain September thatop lam khan Rajasthan chief minister Ashok Gehlotan Rahul Gandhi troi omin hun thata kan hmanga Gandhi chung ko du dan anga Congress president tur thlanna a chu ve a hnial lo thu le party thu nei tu te tiang anga om tur ani thu Gehlot hian a soi
Gandhi chung kwa inan rin ema wang le Congress Party tana kumsom li chuang lo thok to tuna an Chief Minister nei chun pahnih te zinga pakhat ani boka wangin Gelothian Congress Party President thanna hi achu tak ani chuan olsam taka atlin mai rin nani a chutianga Congress President ani ero chuan Rajasthan Chief Minister ani na cholsana midang hne na hlan chhon angai thungang chumi chungchang chanchin bumi ten an zo po in party thunei tu sang te ro rel ang anga pom vek thu asoya Chief Minister thuthleng hi uilo ang deuh te po in alang ve Mase ani na taka chuan Chief Minister thuthleng hi midang ken na hrea Congress President ni a Rajasthan Chief Minister ni kop thei tho a in be se chuti mek la in Rajasthan State Congress President Hlui Sachin Pailotan Chief Minister ni achak ve hle thunga Gelota Congress President ani chuan Pilot hi Chief Minister ani chhotura ngai ani Sachin Pilot hi no pangte ani atanga Congress Party ta na ming thataka politics khel chho kumsom ni paruk mi lek ani a Lok Sabha MP ta na thlantlin Union Minister of State tepo lo ni to ni in sangni sompariat Rajasthan in thana ama President na hnuaya Congress in BJP kutatrangin sarkar na han chua akumala no pandewa wangin ama aya senior Ashok Gelota Chief Minister ni in ani hi Deputy Chief Minister ani ve thung hetiang taka record nei tha lekha thiam le thalai te ngai nat ani ba ka hian Gandhi chung kwa nen po anin hnim hna in an ti tha hle a Rahula Kongzo program Bharat Joro Yatra po Kerala a azu chim ve nge Ashok Gelota Congress President a tlingani chuan Sachin Pilot hian Rajasthan Chief Minister thuthleng alua ngei tura ngai ani a media then khat phei chuan Pilot hi Chief Minister ni mai turang hialin an lantir chutianga media lama Sachin Pilot a hming alo lan sartak ema wang chuan Ashok Gelota ngai sang tu Congress MLA tamtakin ama Gelota lo chu Chief Minister dang an du lo thu an puang chuak ve thunga hei hian Rajasthan sarkar le Congress chung ku a buaina asiam zui kan soito angin sangni sompariat in thana Rajasthan Congress hian Sachin Pilot a President na hnuaya Rorel lai BJP ne in sarkar na han chang ani a Ashok Gelot Chief Minister ni in Sachin Pilot Deputy Chief Minister ani a mase kumhni hnulok sangni somhni pahnia Deputy Chief Minister le State Congress President Sachin Pilot hian ama tantu le thlop tu MLA then khattenen Chief Minister Ashok Gelot pai thlak tumin an hela mase MLA anga tok lo wangin le Congress MLA tamberin Ashok Gelot an thlop thlat zo ka wangin sarkar chu ke lovin akal chhun zom zela Sachin Pilot hi State Congress President ani na le Deputy Chief Minister ani na li sak ani chumi hnu chuan BJP lama alut mai tur anga soi thoma oma mase lut em lovin Congress MLA ani chhun zom le ta zel zok hetianga Sachin Pilot le Ashok Gelot te inkara khi alo omsa wang hian Chief Minister Ashok Gelot hian ama tlak theina tura alaka helpo hre lo le sarkar thar din du tu Sachin na hne Chief Minister thuthleng han ken ngot chu acha khau lova ama takin mipui ma soilang lo ma se ama hnai tu MLA le minister ten an zep lo thung chutiang ani awang chuan Delhi lama tangin Sonia Gandhi ten Rajasthan a hian palai tirin an buaina chin fel lan tuma Congress Rajya Sabha MP Leader of Opposition Mallikarjun Kharge le Party General Secretary in charge Rajasthan Ajay Maken te Rajasthan Congress MLA te kom tur le an thu chingfel tur hian September ni somni panga cholnia Rajasthan khopui Jaipur an thlok luta hemizan hian Kharge le Maken te hian Rajasthan Congress MLA te chu meeting nei puya Chief Minister post ti ro anga yani chuan Chief Minister thar tu ruat chungchang chu Party National President Sonia Gandhi kuta kan da ti a lungrual taka resolution pass pui antum mase chumi zana chia chuan Chief Minister Ashok Gelot a thlop tu MLA somkorwal Gelota Cabinet Minister pakhat Santi Dariwala ina anin mukhoma anni ho hian Ashok Gelot chu Chief Minister chunzom zel tu ra handu thu so in chutiang ani don lo chuan MLA anni na tanga huhawa ban hiala
Delhi thu nei tu sang ron kalte chu an vova Dariwala in na tang hian ban na thelu tumin Assembly Speaker CP Joshia in an pan ho ngal chutianga an tum anga MLA te an kom theitak lova chuan atu ka Delhi lama tanga palai te hi thlok hole ngalin party ho tunu Sonia Gandhi an hmu a an zin report an pe ti chuan Congress thu nei tu sangin gelota tantu MLA te aina ko khoma Delhi atanga palai ron kalte ne na in hmu theilova siam tu gelota cabinet minister Santi Dariwal le midang pahnih hne na so cause notice pe in until ti chungchanga in soifia tura hriat tir an ni a Chief Minister Ashok Gehlota chunga ero chuan eng action ma lak ani lova ama hian eng ma soilo bok henga tangte a thil lang chiang ta chu Gandhi chung kwa le Congress thu nei tu sang ten Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot hi Congress President ata nandu hle a mase Gehlot hian Chief Minister thu thleng ne na thleng puyatan em chuan adu lo ti hi ni soito angina ma thlaka Chief Minister thu thleng lu tura rin kai ber Sachin pilot la kumhni kalta loka alaka lo hel to alo ni kherbok nen chutiang mi hne na a thu thleng han hlan chu a chak lo ani ber chutiang alo ni ta ka si chuan Congress President thlanna nei tura chuan tu ten nge chu ta ang ti chu zo na lian tak alo ni ta a United Nations Under Secretary General lo ni to Secretary General te po lo ni thel to sangni pakua tanga Congress Party tiketa Kerala tanga Lok Sabha member lani chhawngar ngar Manmohan Singh Prime Minister na hnuaya Union Minister of State te po lo ni to Shashi Tharoor hian Congress President thlanna nei ani tur thu puan ani in chu ve atum thu asoya Party President ni na chelmek tu Sonia Gandhi po alo ti pui to bok ani lo hi tu dang mai nan chu tur thu chiang takin an soingam loklom lova Gandhi chung kwa ina Ashok Gehlot anot hle ani ti ero hairual ani lo mase ama Ashok Gehlot berla in Chief Minister thuthleng kalsana Congress President ni chu achak lova an state chunga party MLA te inlung rual lo na chu remchanga mangin chutiang ani laya Congress President lo ni chu aphu lo thu le atlin lo tur thu soin chu atum lo thu apuang chiang ta ani hetiang ani lai hian Madhya Pradesh Chief Minister hlui le Congress ruai tu hlun pahni Digvijay Singh le Kamal Nath te hming po aron langsar man hle a an chu ve du mai tura ngai ani mase nomination file theini hnung ber September ni somthum malo thlenga Shashi Tharoor na tumlok ange ya nomination na file mai la in Ashok Gehlot na in hnu do thu apuan hnu in Kamal Nath po in Congress President ni chak na anei lo thu apuanga chu ve tura mi nan be sei amange po in nomination file atum thu ama chi ani apuang tu Digvijay Singhan party thu nei tu ho du dan anga Mallikarjun Kharge a thlop thu puangin ain hnuk dok chapchil vele a chu ve tura mi nan be sei lok lem lo Rajya Sabha Leader of Opposition ni lai Rajasthan buaina chingfel tura party thu nei tu sang ten Delhi atanga antir Mallikarjun Kharge khan rinlok lo devin nomination chu a file ta deya nomination na file na hian ama troi om tu Congress ruai tu hlun tak tak le milangsar tak tak an tam hle Mallikarjun Kharge hi Karnataka lammi ni in tuna kum somria tani to a Mizoram Union Territory hlan kai kan ni kum sanghajakwa somsari pahni atang to khan azonin voi kwa lai Karnataka Assembly election na MLA a thlan tlin na ni a chumin hnu Lok Sabha MP atan voi ni le Rajya Sabha MP atan voi khat thlan tlin ani le bok hetiang taka politics ami hlotling ani awang hian party president atan po hian a iai om hran lo hle a chuti ruale ro chuan kumsom sari pangami Sonia Gandhi thlak nana kumsom riat mi president thar nei hi mithen khatero chuan an chak em kher lo mai thei bok ale lama Shashi Tharoor hi thalai te laka tlanatak Congress party a danglam na thlen du tu ni in party chunga danglam na thlen du tu president thlanna vote nei thei chin te hne na ama vote tu rangenin arem dan ang angin na campaign na chuti ruale ro chuan kumsom riat mi
Kharge hian thlop tu leader senior tak anga zawk awang le Gandhi family du thlan ni a alan dewa wangin tlin theina chance anei sang zawkin a hriat tun October ni riat thlenga tu emaw zawk anin hnuk dawk lo ani chuan ni som pasaria in thlan na nei ani anga ni som pakua result puan ani ang atua po Congress president atan hian thlan tlin ni ma se Gandhi family an dam chung chuan Congress party an thu nei na are tak lo tura ngai ani a tin tunang hun harsa BJP in ma an sonan nge tual laia Congress president ni hi thil chak om em ni in alang lo chuwangin Rahul Gandhi le Sonia Gandhi tenu fa in president tharata na an o le an thlan masak ber Ashok Gehlotan Congress president ni aya Rajasthan chief minister ni tlang zel a thlang hi adem om san lo hle a Gandhi chung kwa ti thin urlu tuk chuang si lova an som na alo nar dan vel po amoi thokhat viau chuti ruale ro chuan Gehlotan chief minister thut thlenga chua san du lo awanga Sachin Pilot Lamtrang MLA te nena an inkara khi om dewero BJP lamin an lo mu mai lo hle a Rahula Hova Congress Party in chimto patanga marto fruit chuak tur India sui khom kongzo Bharat Joro Yatra an buat sai mek laya Rajasthan an party leader le MLA te an sui khom thei si lo hi BJP lam chuan Congress beinan takan mang tin Congress hian Rajasthan an MLA te chau ni lo Goa laman MLA te po sui khom thei lovin Rahulan Kerala lama India sui khom kongzo a hruai mek lai September ni som pali khan Goa Congress MLA som pakhat zinga pariatin BJP an zom Goa hian Congress MLA ten BJP an zom hi thil thar ni lovin sang ni som pakua po khan Congress MLA mun thuma thena mun ni lai BJP a hian an lo lut to a hetiang ani awang hian kumin kumtir in thlan ma khan Aam Aadmi party in Goa an candidate te in tiam na nei tirin thlan tlin an ni chuan an party an phatsan lo tur thu ziakin ming an ziak nan veka chu Congress lam hian Antonin Rahul Gandhi hovin an candidate zong thlan tlin an ni chuan Congress party an chua san lo tur thu in tiam na han nei tir ve a an sa khobiak in thewa tong trai na le party tanarin om taka om tura in tiam na te an nei nge mase thlan tlin an ni hnuah tharuk po dai mang lovin ti hian an party phatsanin rorel lai BJP lam an belta ani a hetiang ani theinan hian BJP lam po in engemaw tak chu an tinge ni tura ngai ani mani party uiresan tu MLA te hi thlan tlin an ni laia an party MLA zong atanga mun thuma thena mun ni aya han tam zo ka wangin anti defection law manga MLA an ni na hli sak thei an ni lova chuwangin mipuin an thlan lo na lam jok party a MLA han ni don ta ti nani heng MLA pariat te zinga hian Congress chief minister hlui Digambar Kamat Baka leader of opposition ni lai Michael Lobo le anupui Delili Lobo te po antela Michael le Delili te hi Christian ni in tunma BJP ni reng thin kumin in thlan ma te a Congress aluta rin om taka Congress om tura pathian hminga in tiam kha han ni a mase soito angin an in tiam na chuan tharuk po adai talo ani hetia pathian hming lam mewa in tiam na in tharuk po adai lo hian zo na ati tam hle a chief minister hlui le opposition leader nilai te hialin anom na party phatsana party dang an bel tamai hi Congress party tan chuan chan na satakatling heng mani thutiam bo chia a thlan tlin an nina party phatsan tu te hian hetianga Congress an chuasan ma hian pathian an ron ve thlap thu le pathian point an ril ru a thodan anga huai sen taka du thlan na siam tura alo ti thu soin pathian hriat tir na zul zui zela thil ti an ni thu an soya pathian chu an du an soi tir ani ber engpo ni seng pathian in nge chu tiang chuan bia kan hriat pui ve lem lova mani du thlan na po mani na mo phur na langam lova pathian mo pu chin ne ro thil fer lo tak ni in nalang hetianga Goa Congress MLA mun thuma thena mun ni in BJP an zom lai hian Aam Aadmi party MLA nei chun pahni te ero an la himdam ria state sang BJP in party dang MLA te chai buaya an party an seng lut thin hi
Aam Aadmi Party chuan nasa takin an la do dal chhun zam zel kan soikwal thui lutuk hma in kan duh tok dawn anga Rajasthan politics le Congress president thlanna nei tur chungchanga update rula omani chuan update le kan tum dawn nia next video in hmu le tumila chumi hma chu mangtha le ri vek phot ule